NAKO ke a BOSUPA o e tshwamogela dikgang tsa Botswana television se re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone ke go kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo. Setlhopha sa ntlha sa SADC se se tlhatlheletsweng ka go tsibogela dibetso tsa tlholego se re semanalalaotswe. Mapodisi a Francistown a kopa mmelaela wa polao ya bana ba bararo kwa Tatisaiding go ikisa pele ga mapodisi. Motabogi wa mme wa mogae a gapa lebelo la Botswana Life Classic Half Marathon. Patricia Chobonyane ke orelang ka puo ya diatla mo thetsong nka mogela bo o di amogele re di simolola ka kganya boipelo e re ntsetse la gompieno ke la matsalo a totona wa botlhano wa lefatshe leno Dr. Mokgweetsi Masisi yo di gala dingwaga di le 62 monana mongwe wa mmoki monogae koketso marumo yo itsegeng ka leina la phenomenal o galaleditse tautona ka leboko a ka fa bogaka jwa gagwe le tsa di diritseng lefatshe leno. Picture 279 days. 279 days where bones lift and organs shift to make room for you and I, the future generation. Because when we are born, it's appreciation to Mother Nature now. July 21st, 1962 presented. Morasa tlhomo wa go Masisi ya mogotsi ya jwang ngadiale a mongala a sa uko go tshaba di le banye go sebata sa kgorotla go le gong le rata ke beng ba le khotla. Loved as much by men as he is by women, this man needs no introduction. Even to children, his cherubic face has for many years been inundating our TV sets, as is his mellifluous voice our radio sets. A man who possesses in abundance the insight of a psychologist, the tenderness and firmness of a mother, and the patience of a preschool teacher, whose affectionate smile, contagious laughter, and wit naturally calms. I am here, talking about the enigma, the premium, the foremost, His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Masisi, but whom my poetic license permits me to expediently refer to as Cisco, or should I say nigga Cisco, owing to his mannerisms typical of those an American basketball player. Style, panache, elegance, he has it all in one cup like a starter pack kit. In fact, so fine and dandy is he that I sometimes think the coinage urban swagger was made with him in mind. And by the way, for your own information, Masisi is a name given to someone whose birth coincided with greatness and respect. Mokgweetsi, a name synonymous with action. It is amazing to see him diligently drive this nation through the trillion trials here present, and I believe that I speak for other judicious minds as well when I say that in you I have respect, sir, and that to you I still owe allegiance. You continue to chaperone and tutelage this nation with great acidity and circumspect, and yes, you fit like a cap in the many caps that you adorn, and I, for one, am not shocked to see you are the man in command, giving orders from the most powerful office in the land. You are the fabric in the right color, if not the right cut, in just the right size. And against all these characteristics and qualities, who then can doubt when I pronounce that we, Botswana, are blessed to have a captain, not only conversant with the controls, but is just as focused and determined as his predecessors, who soils and toils to ensure that BW becomes the darling she ought to be. You are a great leader, sir, a great father, husband, brother, son, uncle, and friend. May God continue to guide you through the Byzantine complexities of modern governance. May he fortify, invigorate, and uplift your spirits in accomplishing the confidence bestowed on you. Morimo, ago shegohaje, ago ocheleje, nzimo, akupe paha, garanova nongwatero ewa. Happy birthday, Mosau. More blessings, Your Excellency. We love you so much. So jalo ine le boko la go ipelela matsala go totona Dr. Mokgweetsi Masisi masego le matlhogonolo kiao a re tswelela re bonno manyoni o tlhotsa bulukile kwa ga bone kwa re kopse kwa dibui ka go farologana di mo kaileng ele motho yo neng a le lorato mo bathung mo thusa totona re Islam Batsogwane o na le gareng ga matshwiti a neng a tshologetse phitlho e se ba itsente bogo wa bega.
Lelwapa la bo Ramanyoni la bo letetse batho jaaka ba tsile go laela re Bonno Manyoni yo tokaetseng beke e hitile morago ga go lwala ka bokhutshwane. Re Manyoni o berekile mo khamphane ya Botswana kwa go rapa mme a nna le loko la phati ya BDP a sena go togela tiro go hitela a thokagala. Re Manyoni yo neng a twalesegile ka leina la Bizoka o masikeng le ditsala o kailwe hane a le lorato. Rare gore bontshitse tsotlhe tsela le botshelo gore batho ba tshela jang. Re latlhegetswe mo motseng o, re latlhegetswe mo kgaolong, re latlhegetswe re le lefatshe la Botswana. Re buile maloba gore ke motho o ne a rata dithabololo thata, a rata thuto thata. Bosigo jala bobedi peni e betsoga gape. Peni eo ke yone e na tsoga mo go Mr. Manyoni ka mo tsela mata ka bokhutshwane ke emela jalo gore ba le mo lwapeng ke na le ene. Ba lelwapa ba ta mo gopola ka ditiro tsa gagwe. Ga go monate ntabelela ntse di bua ka ntate nna nka bua re ka lala gone. My dad was an honest man. Ka bolela this is monate ona sa se dinga ona na le ba maru mo le rato ko mo batho nna mo go ona tsa o ka ke ragwe antuta me mo tsa tsentse batho ga ke tseng ka bua ya go le go apa a ke na go libala bonno ka sa se interetseng ka hana dilo gore ke nyare ke se kana khwate. Bizoka o togela mosadi yo le ene e leng leloko la motia la BDP ebile e le mokhanselara wa pele bana ba le bane le bana ba bana. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Records. Tintso ya beketse pedi ya lekgotla la SADC ya lusitse setlhopha sa ntlha sa badiri ba ba tlhatlheletsweng kitso ka go tsibogela dibetso tsa tlhelego ka bokgabane kwa moletlong wa go alosa badiri bao mothusa mokwaledi ka ofising ya gatautona re moagi ba leseng ona ba kopa go itshwara ka botho le go tlotla batho ka dinako tsotlhe go ba le tiro e masisi eo. Marenyane sa makata wa bega. Moletlo o ke sesupo sa phitlhelelo e kgolo mo lekgotleng la SADC ka dialogane tse jaanong e le bone setlhopha sa ntlha se se katisitsweng se nonofile ebile se ipaakanyitse go ka ntsha ditlamelo tsa tshoganyetso ka dinako tsa mathata a dibetso tsa tlholego. Dialogane ba rotloediwa go eteletsa botho kwa pele mo tirong ya bone ka ba tla bo ba kopana le batho ba ba reletseng diemo tse di utlwisang botlhoko. You are expected to Tsholofelo ke gore le eteletse mowa wa setho kwa pele mo tirong ya lona le sa tseye letlhakore lepe le sa kgetholole ope mme le itebaganye le letlhoko la batho bao ka nako eo. affected population. When we go out to meet, Ga re tswa fa re ya go kopana le batho ba ba amegileng o se ka wa lebala go ba dumedisa ka teme ya ga bone, o se ka wa lebala go ba gomotsa ka tsela e ba tla e tlhaloganyang ebile o se ka wa lebala go ba tlotla o gakologele gore ke lesego gore o bo o le mo maemong a go thusa batho. honor to serve. Mafatshe a nnileng le seabe a supa a itumeletse thulaganyo e a re e nonosa tshireletsego ya batho ba kgaolo ya SADC. Before the establishment of this SADC emergency response team, we were relying on Pele ga go simolodisiwa ga setlhopha se re ne re ikagile ka batho ba dikgaolo tse dingwe baitsanape ba ne ba tla go tswa kwa ntle ga kgaolo ya Aforika go tla go re namola ka jalo se ke phitlhelelo e kgolo re solofela gore jaanong mafatshe a rona a tla ithulaganya botoka ka dinako tsa mathata ka gore go kgona go nna le tlhakatlhakano fa mafatshe a leka go thusa mme go sena thulaganyo e lolameng go tswa fa go ya pele setlhopha se ke sone se se tla bong se di goga kwa pele mo tirong epe ya go ntsha dithuso tsa potlako. But with this team, I'm sure we are going to have a very well-coordinated disaster response. We are now ready to be deployed in the field there, and I can reassure you on behalf of my friends from other countries representing SADC. Re ipaakantse ke ka go netefaletsa gore ga re eletse gore go ka tlhagoga mathata a pefela mme ra re fa go ka diragala gape mo kgaolong e re tla bo re eme sentle go ka thusa batho ba rona.
by the United Nations, by United Nations family, by SADC. We are ready to serve humanity. Puso ya Botswana e ne ya lebogelwa go tshegetsa tiro e le go rotloetsa ka dithuso tsa madi ga mmogo le barotloetsi ba bangwe jaaka ofisi ya lekgotla la SADC le lekgotla la mafatshe a United Nations magareng ga barotloetsi ba bangwe. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Mokamela mapodisa District Number 1 Assistant Commissioner Paul Molapisi o supile fa mapodisa a santsana mo patlong ya ga Boikanyo France wa dingwaga tse di 40 yo belaelang a bolaile bana ba gagwe ba bararo ba basimane ka la boraro kwa Tatisiding gaufi le Francis Town. Mapodisa a kopa mmelaelo go ipega kwa diofising tsa bone tse di gautshwane le kwa lenteng. Mo letsatsing la bothano re tle mo letshonong la go batla mmelaelwa. Me go itala ka nako eno batsana betso a re se re mone me re itumella setšhaba ka ha se re atang ka teng ka gore ha mabaka a ba bonang hantse ba tsamaya re dirisana le setšhaba sente ba re neela thotloetso e botoka hela thata mme a setšhaba se tswelele se direhela jalo le rona re tse re tsweletse mo letsholong la go mmata mme go ngwelang ka tlhalosela gore re kopa gore ha le nteng a ikitse ha mapodisi ba ba leng gaufi gore le ena ta go lesege ka gore ene ke motho wa madi. Wetso le dikgang tsa Botswana Television ra tswelela go ya ka dipatlisiso tsa lekalana la SEDA kgaolo ya botlhophi ya Sefarera Mokgwanami e saletse kwa morago mo go tseyeng la tšhema ka jana go thusitswe dikgwebo tse di 50 le bongwe ka madi a 640,000 pula fa e sa lenaneo le le bulela setšhaba se se gotlhile makalana a mararo a neetsweng boikarabelo jwa go tsamaisa lenaneo le go tla ka ditsela tse di ka le godisang lephata la tlhabololokgwebo makalana a SEDA le a na etetse metse ya kgaolo eo go rotloetsa setšhaba go tsaya ikopelo ya tšhema Mamusi Siska wa bega ka maikalelo a go tswakanya itsholelo le go ihetolela kwa itsholelong e ikagileng ka mogamo ikemetseng ka nosi. Puso ya lefatshe leno e ne ya simolodisa lenaneo la tšhema go hetola seemo sa dikgwebo tse di potlana le go di rotloetsa ka go di neela madi. Lentswa Batswana ba tsibogetse lenaneo le kwa mahelong a mangwe kwa go a mangwe go saletse kwa morago se se tsisa tlhobaelo mo makalaneng a mararo ao gore a mme madi a 500 million pula a betsweng lenaneo le a tla dirisiwa otlhe pele ga ngwaga wa madi o wela. Mme ka seo ba dule letsholo go tsena mo metseng go bapatsa lenaneo le go rotloetsa setšhaba go tsaya lenaneo la tšhema. Ha re lebelela GDP kampo se se latelang mo kgolong e dira 3.2% ya GDP. Yaanong keletso ke gore re tswe mo go 3.2% re go dipalong tse di go godimo yone informal sector ke yone e leng gore e ka kgona gore re go tsena go ba dikgwebo tse di ka se ba tsene mo go small enterprises di be di gola di be nna di company tse go di ya go pele. Lenaneo le le setse le baganwe ke dipuo le go kgalwa ke Batswana bangwe ba tlhalosa fa go tsaya nako e telele go ntsha madi le gore madi a ba ikopedi a tla a kgaotswe. Yo mongwe ha tla o kgona go tla bare nna ke batla gore dikgwebo di ka nna bo 6 bo 7 mo teng ga madi a wa tse dingwe a itse a ba di dire le gona a simolang kgwebo e be re morare nya kana mme ke gona o simolla o ha se gore o ntse o le mo kgwebong ha ile gona o simolla a re ke re dingotlenyana o simolle pele wa tlege mme le kolla rona la katlego ra le kwalaela sentle gore ha o tsweletse o bo boa gape o tla go tsa a mangwe gape o ithusa o batla kgwebeng mo gape batho ba dikgwebo tse le gore di teng ba tlhokagala thata gore ba nne ka dipalo tse dintsintsi gore ba tle ba balance portfolio the risk ya portfolio e go tlase tšhema re batla go latela batho ba eleng gore they are in businesses. Tsholohelo ke gore morago le tsholole go nne le phetogo mo dipalong tsa baikopedi. Ya ke itemogetse gore lenaneo le ga motho a ka le sala morago le ka ntsha kgwebo ya go ha e leng teng la kgona go misa kopedinya le mo letsogo la ntha batho ba re solohetse gore ditoo tsaelwa dintshwana le dijarata mme ka ga ba tlhalosang ka teng ke tsaya gore ga gona sepe se se ka diragalang re utile tlhaloso ya bone ka botalo.
Dipatlisiso tsa SEDA tsa kgwedi eno e le 17 di supa fa go ikopetse batho ba feta 16,000 lefatshe leno ka bophara mme go setse go hetotswe dikopo di le 12,052 tse di dirang madi a kana ka 125 million pula. Mamusi Siska, BTV News. Bagwebi ba Botswana ba tsa Kapei ba le 14 ba dule kwa kgaisanong ya PHUKWI softball extravaganza ba nyenya ka ba dirile dipoelo le go anya maitemogelo a kgwebo. Ba re thuso ya lekalana la lea ka go tlhabolola tebego le seemo sa ditirelo tsa bone e ba tsiseditse maduo a mantle. A rutlwe pego ka Karabo Molusi. Ngwaga le ngwaga bagwebi ba Botswana ba iteka lesego la go dira letseno mo PHUKWI softball extravaganza. Mo ngwageng ono bontsi jwa bone e ne le ba ba kotseng lenaneo la chama ba tlisitse ditirelo tsa Kapei. Selebego e ne le se se ngokang bareki ka meriti e rulagantsweng sentle, ditafole le ditilo. Ba adima madi ko site ba tshwanetse ba te ba duelo madi one, ba tshwanetse re dikgwebo di gole ba hire ba bangwe. Jaanong ga re emela ka go neela madi jaaka bona re dira jang. Ke gone jaaka re ba rutuntsha re ba neela methalo yote ya tshwanetse re ba dire ha ba le mo kgwebong. Ke loeto re batla go ba bona ba gola ba tsena mo di mainstream ya di SMEs ya formal sector. Tota re ntse re go sena kgwebo hela sente bareki ba bua gore bone kana ga ba ke ba kgona gore ba tswa mo lebaleng e ba kgona gore ba ka ja ba eme ka dinao. The reason why ba tsamaya ba go reka ko ntle ko di restauranteng ka gore ba kgona le ga ba kgona go nna teng. So ya no ngwaga o le ya tota e re tsamaetse. Ne re sena meriti re sena re na maso sengwe se go ditafole tse o di bonantse ke bone ba re thusitseng le bone bile ba tla mo go rona gore ha o ntse o rekisana nna le di receipt ha o tswa go reka nna le di receipt ra no terminal di record book. Dikgwebo dingwe tse di neng di wele di boetse mo mmarakeng ka thuso ya lenaneo la chama. So nkile ka bokena le business ebe e hella mo tseleng. But ever since chama e tswa kile ke a bona madinyana botoka. Me gape le ya ile ya nthusa ka gore ile ya ntsha mananeo mangwe jaaka ba extravaganza na ba rekala di store. Re onkabetse Semathane o tsentse kopo ya chama mme a re go tla hano o rotloetsegile ebile o na le tsholofelo ka go kgona go bapatsa matshego a payang a dirang le mokgwa wa Kapei o a o dirisang go nna pharologanyo jaaka phadisana le ba bangwe mo mmarakeng. Ke rekile tanka be ke designer ke oven e real di pizza gape ke smoker gape ya smoke ke le ka go jotlo re ke nna pharologanyo bone le dijo tse di rekiwang ga bontsi ke tsone tse re di tlwaetseng tsa bo di braai tsone tse but nna ke le ka gore ke dira le dikota mo dimonyane ke dira le dibegara. Lekalana la lea mo PHUKWI le kwadisitse dikgwebo di feta 4,500 ka lenaneo la chama mme go rutwintshitswe batho ba feta 3,700. Karabo Molusi, BTV News, PHUKWI. Wa tshwara di be phegelana teng ga di gantsa rena tsa nako ya bosupa kgaisela ke go segonkwe o go emetse ka tsa metshameko. Re kopana gape o lebile ke dumela gore wa tsoga Raitso. Ga ke itse gore o tshwaretse mo go tsa metshameko. Yes Raitso mo go tsa metshameko ke matsorotsoro ke itse gona gore mo tsela gompieno no gona le ene the Botswana Life Marathon o ile gore re bone makgarebe le makgarujala le makau le botsadi jwa rona ba ile gona ka go ba ile go iteka Raitso ga ke se gore wena wa tlo no tsene mo ditseleng ra jaaka go bankanyediwa paka e tlang ya selemo ra re tla bona ka selemo re tla bona ka selemo tla ka le boge o lebile sa moka mekere madumo we tsotlhe jaaka sa tlhalositse o fano ke go segonkwe yo tla mga gona la di kgantsa metshameko e letsa Botswana Tonight mme ka go rialo a re tsena mo go tsela re simolole kae kwa setlhoeng. Setlhopha sa Joaneng se padimusa sa Canon Jackers ka dintlha di le 24 go tse 20 mo motshamekong wa leki ya rugby wa beke a bolesumele bongwe o neng o le kwa mabaleng a Livingston Kulopeng mono Gaborone a re tlhogolo go ntsi ka Ryan Khangonyane. Canon Jaguars inile bone bantla go kwadisa dintlha bano sa penalty pele Joaneng ba tsa ketapele ya motshameko ba sena go kwadisa try.
Jaguars ba itharabologelwa mme ba kwadisa trial conversion go isa motshameko o ko nakong ya go ikhutsa ba eteletse pele ka 10-5. Mo karolong ya bobedi banna ba Jwaneng ba tla ba tsholitse lebelo la motshameko ba kwadisa ditry tse pedi le conversion e le nngwe go tsaya ketapele ya motshameko. Go bona motshameko o ba tswa ka phatla tsa menwana, Jaguars ba lwa ka tsotlhe ba kwadisa dintlha mme go bo go sa lekana jaaka Jwaneng ba fenya ka 24-20. Our lineouts were not good. We have to fix that. Our scrumming is okay, but after winning that scrum, the decision making from there was a problem. We should have got more points. Re tshwanetse ra baakanya line-out ya rona ka e ne se mo seemong se se kgotsofatsang. Scrumming sa rona se ne se siame mme fela re ne re tshegetse kgwele lopaka mo go feletseng gore itsa go nosa ditry tse tharo mo karolong ya ntla. Re tshwanetse re baakanya tshameko ya rona re ya re lebile motshameko wa se ka makgaolakgang gore re kgone go ya makgaolakgang le go fenya sejana. I mean, we have to go and work towards the semi-finals because we are there. Correct the mistakes that we saw. Work on the set pieces, especially our line-out. We need to work on that one. We pretty much had a good game, considering the injuries that we had, the key players that were missing out. We played with this is our youth team. Re nnile le motshameko o siameng, re lebile gore bontsi jwa batshameki ba rona ba ne ba le mo dikgobalong mo gore pateleditseng go tshameka ka batshameki ba ba botlana ba ba senang maitemogelo. Re bolailwe ke go tlhoka go ipapana sentle. Ha re ka tokafatsa tshameko ya rona re ka kgona go fenya metshameko ka sone setlhopha se. Errors here and there. Overall, I think mitigating those, we could have had a win. Metshameko eo ya tswelela ka mafelo a beke jaaka go tla bo go tshegeditswe se ka makgaolakgang. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela re tsena go tsa kgwele ya dinao, setlhopha sa monogae sa kgwele ya dinao sa Gaborone United se feditse metshameko ya kgaisano ya moyagolele pre-season ya go ipaakanyetsa paka e ntšha se sa fenya motshameko ope se se tla morago ga go latlhegelwa ka nno e le nngwe go lefela kgatlhanong le setlhopha sa kwa Aforika Borwa sa SuperSport United. Motshameko o ne o tshamekelwa kwa lebaneng la Piak mo Gaborone le Diapoloko ke yo ka pego. Morago ga metseletsele ya metshameko ya kgaisano eo e neng e rulagantswe ke setlhopha sa Gaborone United, bakatisi Pontsho Moloi le wa sa ko Aforika Borwa sa SuperSport United Gavin Hunt ba re ba itumeletse se batshameki ba bone ba se supileng ka ba kgonne go lekeletsa dilo di le mmalwa. Re lebogela metshameko e thata hela first and foremost ne le metshameko e mentle thata e re lekileng go bona gore re tsamaya ka e re le setlhopha ne re sa batle di false results and everything else boammaaruri ke gona gore re itumeletse metshameko e re bone ha re leng teng re lekeletse batshameki ba re ba lekeleditseng ba bangwe ba ne re batla go ba bona ba neng re eletsa go ba kwadisa jalo le jalo so re itumeletse metshameko re itumeletse di performance. It is more about fitness than any other thing at this time of the pre-season. We had 5 players come to us on Wednesday, so they just came in the bus and we came. So it's just to get, familiarize each other with. Re na le batshameki ba basha ba le batlhano ba re kopaneng le bone ka la boraro re tsile kwano le bone. Ga re ise re nne le nako e ntsi ya go ipaakanya mme ke dumela gore fa re ka tswelela ka metshameko e mengwe re ka ya go lo gongwe. Fa o tla go metshamekong e tshwana le e o lebella batshameki ba gago thata. Ke berekile le batshameki ba thata ba mono ba tshwana Dipsy, Mogogi, Thata yone le Tsotso. Ka jalo re nna re batla batshameki. If they're foreign. Like I had Tsotso and I had Dipsy and Kabonamong and TT and these type of players. They were, good players, good professionals. That's why they're playing the national team. So we're always looking for players. We're a club that we start careers and we move careers and we sell players and that's us, Batshameki bangwe ba ditlhopha tse di neng di le mo gaisaneng eo ya moagolele pre-season tournament ba tlhalositse fa metshameko ya selebego se e ba thusa go ikala pele ga paka e simolola. Yeah, so far so good. Sengwe le sengwe se tsamaya sentle. Ke itumelela matsipa le matlhale a neng a dirwa ke mokatisi. Ke dumela gore ke phethello e kgolo. For me, it's been great being here. I think the hospitality's been extremely good. I think the facilities, hotel, everything's been really good since we got here. So re itumeletse go bo re tsile kwano re ne re tshwaregile sentle. Re kgonne go fitlhella maikaelelo a rona.
ke metshameko ya go itlhokeletsa paka e ntšha le go ikela gore re tsamaya fa kae. Good training, getting some good games against good opposition, and getting the team ready, fit and sharp as well. So yeah, I think we ticked all of those boxes. Kgaisano ya moagolele President Tournament e neng ke le setlhopha sa kwa Africa Borwa Super Sport United, bomampudi ba Liga ya Namibia African Stars le tsa mogae Gaborone United, BDF 11 ga mmogo le sa Masita Okam. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Farazana go tsa table tennis lefatshe la Egypt le tlhotsele tsa bakela mo kgaitselong ya ITTF Youth Africa Championships e neng e tshwaretswe kwa sekolong sa Botswana University mo Gaborone ba fetoga bomampudi mo matlhakoreng a basimane le basetsana ba ba ka fatlatse ga 15 ga mmogo le mo letlhakore le basetsana ba ba ka fatlatse ga 10 le boferapongwe. Lefatshe la Egypt le gapile bomampudi ka fa letlhakore la basetsana jaaka Khadija El Kahim ana fenya mogabo Yara El Badu 4-1 kwa makgaola kganyeng. El Hakim offense di sete tsa ntlha tse tharo ka 11-7, 11-9 le 11-9 pele a latlhagolwa ke ya bone ka 7-11. O ne a kgona go fenya ya bofelo ka 11-7. Ka fa letlhakore la basimane Mohamed Abda Alhim o fetogile mampudi ka go fapha Yosef Aidli wa Tunisia ka 4-1. Mo letlhakore la basetsana ba ba ka fa tlase ga 10 le boferapongwe Miriam Yunis o kgona go seretsa bomampudi jwa gagwe ka go fapha mogabo Habiba Alba El Basumi ka 4-love. Magolakgang a basimane a fentswe ke Wasem Acid wa Tunisia a sena go fenya Yale Batix kwa Cameroon ka 4-2. Metshameko eo e simolotseng ka mosupologo e wela gompieno. Faratswelela motabogi wa lefatshe la Zimbabwe Abel Chibanda o sireletse bomampudi jwa gagwe mo lebelong la 21.1 kilometers la kgaisano ya Botswana Life Classic Half Marathon morago go fenya letlhakore la borre mo nakong ya 1 hour and 5 minutes. Le kgarijana la monoga e boikhutso baka e no fentse lebelo leo mo letlhakore la bomme mo nakong ya 1 hour 24 minutes. Tlamelo Montsusi go tsholetse pego. Le ka wana la kwa Zimbabwe Abel Chibanda o sala itlhoma kwa pele fela ditloga a tlogela segopa sa bana kwa morago ba akaretsa Folobesi hotlhe Lazarus 2 le makawana a mono gae Sesebo Matlapeng le Diphokwa Pula. Chibanda o na tswela kgapisa makawana a o se thitho mo lebelong leo le le ne le tabogela mo serameng a oketsa keta pele go fitlha fenya lebelo leo mo nakong ya ura le metsotso e 5 go ikgapela 20,000 pula fa le ka wana le kwa Mozambique Folobesi hotlhe le kwa Kenya Lazarus 2 ba feditse mo maemong a bobedi la boraro go ikgapela 15,000 pula le 10,000 pula ka tatalano eo. Makawana ba mono Sesebo Matlapeng le Rapula Diphoko bone ba feditse mo maemong a bone la botlhano ka tatalano eo. My time is very good. Unfortunately, today I ran 1:04. Last time I ran. Gompieno ga ke a taboga mo nakong e ke neng ke e batla. Go ka tsone go bakilwe ke seemo sa bosa tsela re neng re dirisa. Kgotsa mmele wa lapile ke tshwanetse ka itapolosa mme ke itumeletse maduo a lebelo. But it's not that bad. I just have to improve my time. O letlhakwana la bomme e ntse le mo lebelong la 21.1 kilometers makgerejana a mono boikhutso Baker Kitsiso Joseph le Lesedinyana Tumelo ba dirile go tlala ka diatla ba tsaya maemo a ntlha bobedi la boraro ka tatalano eo. Weather was very cold today. I didn't perform well. Seemo sa bosa se dirile gore nako ya me e seke ya neng ke eleditse. Ke ne ke eleditse go ira nako ya ura le metsotso e 20 kgotsa go gaisa. I was supposed to change the time at least to make 1:20 or 1:19. Mo lebelong la 10 kilometers ka kwa letlhakong la borre Sylvester Koko ke ene mofenyi a sena go fetsa mo nakong ya metsotso e 32 fa pele ga o thusitse ga o bolelwe le la merankonyane go ikgapela 10,000 pula 5,000 pula le 3,000 pula ka tatalano eo. Ka kwa letlhakoreng la bomme gone Mosadi Kwena go tswa Kgosi ke ene mofenyi wa lebelo leo ka nako ya metsotso e 37 a longwa serota ke filo ga le itsiwe fa botlhe Mazuduma a feditse mo maemong a boraro. Tlamelo Montsusi, BTV Sport, Gaborone. Mike gore lo dikgantsa metshameko tsa nako eno di wela ka tseleng jalo wetso a re bore kopana kgantse jana ka nako ya bofere bongwe ja tla go dinela ka puo ya Seesemane mme ka sona sebaka tle ke boe ke di buisitse go lebile sa moka a boe a re gakolle ditlhogo gape o lebile tla ke go le bagaetsere ka kopana ka nako ya bohera bongwe re kopana raitso ke dumela gore tla simola go tsena mo ditseneng raitso ntse jana waitso a re digela re ikgopotsetse neng di itlhomile kwa setlhoeng setlhopha se se sha sa Sadeke se se alotsweng beke e fetileng sa re semalala laotswe go tsibogela dibetso tsa tlholego kwa mo kgaolong
mapodisi a Francistown a kopa mmelaelwa wa polao ya bana ba bararo kwa Katisaiding go ikisa fa pele ga mapodisi morago ga malatsi a matlhano a sa bonale. Motabogi wa mme boikhutso ba kha wa mogae o phaketsa gape le lebelo la Botswana Life Classic Half Marathon. Betshwari ba ikhutlo teng fa tsa nako ya bosupa ba tepolo a piba latela ka seemo sa bosa. Betsho madumeng ka mogala ka seamo sa loapina ke Pearl Victoria go siame. Go tlotse go apogile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe go ikutletsa go le mololo mo dikgaolong tsa borwa go le mogote go dikgaolong tsa bokone. Ha re lebella swantso sa loapi maitseboeng ano supa ga go apogile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno go ipona tsa dibata tsa maru mo dikgaolong tsa borwa. Mo tsatsing la ka moso gona setse re go thibile ka bontlha bongwe mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa borwa botlhaba kgatleng kweneng go ipona tsa dibata tsa maru mo dikgaolong tsa Habe gantsi le borwa jwa legare mme dikgaolo tse dingwe tsone go tswa go apogile. Mo mosong go tla ikutletsa go le tsididi thata jwa selekano sa lefela mo dikgaolong tsa borwa jwa kgalagadi go le tsididi mo dikgaolong tsa gantsi bokone jwa kgalagadi borwa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba jwa magareng ga bobedi go eng go bosupa. Dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le mololo jwa magareng ga borwa ba bobedi go eng go lesome. Mo tshokologong go tla ikutletsa go le mogote go dikgaolong tsa Habe le Chobe jwa magareng ga 31 go eng go 32. Dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le bothito ntla gatisa magareng ga 26 go eng go 30. Ha re lebella toropo tsa SADC go tswa go apogile ko Cape Town, Upington, Gqeberha, Johannesburg le ko Maseru mme ko Manzini go tswa go thibile ka bontlha bongwe. Go tswa go apogile ko Lusaka le Harare go thibile ka bontlha bongwe ko Beira le ko Antananarivo. Ko Windhoek gone go tswa go apogile ka seka sa go tama 25. Go tswa go thibile ka bontlha bongwe ko Dar es Salaam, Blantyre, Kinshasa le Luanda ka seka sa go tama 35 ko Kinshasa, 29 ko Luanda. Ke gone go tlhomone go tshwaretse a ine boroko. This is a biennial conference which rotates among UCCSA church branches